Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tubimpuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afrika no ku isi yose muri rusange. Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba hamwe amateka n'ubuzima byaranze wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Nyirubutungane Papa Francis, witabye Imana ku myaka 48 y'amavuko nk'uko byamaze kwemezwa na Vatikani. Amakuru dukesha BBC yemeza ko Papa Francis yaguye iwe mu rugo i Casa Santa Marta nk'uko inzego zishinzwe gutangaza amakuru muri Vatikani zibivuga. Cardinal Farrell, umuyobozi mukuru w'ibiro by'itangazamakuru i Vatikani wemezaga iby'urupfu rwe, nawe yagize ati ubuzima bwe bwaranzwe no kwigarurira Imana ndetse na Kiliziya ntagatifu muri rusange, gusa aruhukire mu mahoro. Aya n'amagambo yavuzwe na Cardinal Farrell, umwe mu bayobozi b'ibiro by'itangazamakuru i Vatikani. Urupfu rwa Nyirubutungane Papa Francis ruje nyuma y'umunsi umwe agaragaye ku mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero ahazwi nka St. Peter Square, ubwo yifurizaga Pasika nziza imbaga yari iteraniye aho hantu. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'iminsi myinshi, bivugwa ko yari arembye, ariko abaganga bakaza gukora uko bashoboye kose nk'uko byatangajwe n'ibiro by'i Vatikani. Papa yitabye Imana mu gitondo isaa 8:35 mu nzu yabagamo ya Casa Santa Marta azize uburwayi bukomeye bw'umusonga yari amaranye iminsi. Gusa reka turebere hamwe amateka ye n'ibyamuranze ubundi yari muntu ki. Mbibutse ko ngiye muri kumwe ari Ntwari Sangwa Jean Aristide. Iki ni ikiganiro Le Monde Histoire gitambuka kuri channel ya SD Transmate. George Mario Bergoglio waje gufata izina rya Papa Francis amaze kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, yavutse ku wa 17 Ukuboza mu mwaka w'1936 ahitwa Flores mu gace gaherereye mu murwa mukuru wa Argentine, Buenos Aires. Yari imfura mu bana batanu ba Mario Jose Bergoglio na Regina Mario Severi. Ise wa Papa Francis yari umwimukira wakomokaga mu Butaliyani utuye muri Argentine. Papa Francis nanone yize amashuri abanza mu ishuri ry'Abasezariyani ba Don Bosco i Buenos Aires. Mu yisumbuye yiga mu ishuri ry'ubumenyingiro, naho muri kaminuza yiga mu ishami ry'ikoranabuhanga n'ubutabire icyari kizwi nka Chemical Technology. Nyuma yaho yakoze imyaka mike mu bijyanye n'ibyo yari yarize muri laboratwari y'uruganda rwatunganyaga amafunguro. Mu mwaka w'1969 nibwo Bergoglio yahawe ubusaserdoti, maze mwaka w'1973 n'umwaka w'1979 agirwa umuyobozi ushinzwe kureberera abakristo bo mu ntara zose za Argentine. Aza kugirwa Archbishop cyangwa se cyari kizwi nka Archbishop wa Buenos Aires mu mwaka w'1998. Nyuma y'imyaka 3 gusa, ni ukuvuga mu mwaka w'2001, George Mario Bergoglio agirwa umukardinali na Papa Yohani Paul wa II. Cardinal George watorewe kuba Papa i Vatikani yarashinzwe imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakaramentu no gutanga ubutumwa bw'abapadiri, akaba yaranahagarariye komisiyo ya Vatikani muri Amerika y'Epfo. Inyuma y'iyegurwa rya Papa Benedicto wa 16 ku ya 28 Gashyantare mwaka wa 2013 nibwo Bergoglio yatorewe kumusimbura ku 13 Werurwe muri uwo mwaka nyine.
afata izina rya Francis mu rwego rwo guha icyubahiro mutagatifu Francis wa Asizi, ikizwi nka François d'Assise. Gusa wowe urimo urankurikira neza ushobora kwibaza impamvu uyu wahoze ari Bergoglio yafashe izina rya Papa Francis. Ni ukubera iki yiswe Francis? Papa Francis yafashe iri zina kuko yari afatiye kuri Francisco wa Asizi, nk'uko twabivuze haruguru, wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Ibi ari nabyo bikunze kugaruka mu mikorere ye ndetse no mu mvugo ye mu bihe bitandukanye, nk'uko byagiye bigaragara cyane mu mvugo ruhame yagiye agaragaza cyangwa se atambutsa. Urugero, aha Papa Francis yari mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yagize ati, duhora duhangayikishijwe cyane n'ahazaza h'uyu mubumbe, tukanahangayikishwa n'isi tuzasigira abazadukurikira. Ariko uyu munsi na buri munsi ndasaba buri wese mu bushobozi bwe ajye yita kuri mugenzi we, mwitaneho, mwubahane, bityo uyu muryango uzaba uhurije hamwe. Aya ni amagambo yavuzwe nawe agaragaza ndetse akanashimangira cyane ko yari umuntu w'umunyampuhwe. Ibindi twamenya bimwerekeyeho ni uko Papa Francis yari papa mu 266, yafashe izina rya Francisco cyangwa se Francis, abaye umupapa wa mbere uturutse mu muryango w'abayezuwiti ndetse n'uwa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika, ndetse akaba na papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'i Burayi kuva mu kinyejana cya 8. Gusa ariko nanone nk'uko ikinyamakuru Igihe kibigaragaza, ku bijyanye n'amashuri ya Papa Francis yaba yarize ibijyanye n'ubutabire, ikizwi nka chemistry, mbere yo kwinjira mu seminari ya Villa Devoto. Kikanakomeza kigaragaza ko asohotse muri iyo kaminuza yaje kujya muri kaminuza yindi aza kwiga ibya filozofiya mu mwaka w'1963 i Buenos Aires. Asohotse yabaye umwarimu igihe kinini, nyuma ajya kwiga ibijyanye n'indimi, ajya yiga filozofiya muri kaminuza y'abayezuwiti i Salvador kuva mu mwaka w'1967 kugeza mu mwaka w'1970. Kubirenzeho nanone, Papa Francis akaba yarabaye umupadiri ku itariki ya 13 Ukuboza mu mwaka w'1969. Ubupadiri yabuhawe na Musenyeri Ramon José Castellano. Nyuma yaho yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofiya ndetse na teolojiya i San Jose ya San Miguel. Nanone kuva mu mwaka w'1971 kugeza mu mwaka w'1972 akaba yarakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu mwaka w'1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigisha filozofiya ndetse na teolojiya muri kaminuza ya San Miguel, akaba na padiri mukuru w'iyo paruwase. Mu mwaka w'1986 Papa Francis yahawe impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofiya na teolojiya ku itariki ya 20 Gicurasi mu mwaka w'1992. Yungirije musenyeri muri diyoseze ya Buenos Aires kugeza mu mwaka w'1997 ubwo yagirwaga musenyeri wuzuye ku itariki ya 3 Kamena mu mwaka w'1997 nyuma y'urupfu rwari umushumba wayo. Iminsi irakomeza ubwo ku itariki ya 21 Gashyantare mu mwaka w'2001 yatorewe kuba kardinali na Papa Yohani Paulo wa II. Mu matora ya Papa yabaye mu mwaka w'2005 nibwo George Mario Bergoglio yakurikiye Papa Benedicto watowe icyo gihe mu kugira amajwi menshi cyane kumurusha, aho ku nshuro ya 4 y'ayo matora Papa Benedicto wa 16 wari Cardinal Ratzinger yagize amajwi 88, maze George Mario Bergoglio akamukurikira afite amajwi 26. Maze ku musozo uyu Bergoglio aza gutorwa. Mu kiganiro Le Monde Histoire
tubagezaho amateka y'ikiremwamuntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika no ku isi yose muri rusange.